Kembali semua napi parlok bro baju pet kersan ni kanika channel mau benar. Teh parlok bro kertang yang tuki parlok ki baju ngau tenat bahaban tiet ya ki tiket lucky draw. Teh mentang awan pentip kan mau biang sepi ya kanika lucky draw kabadai haga snong trau sakli. Ngapan kan mau biang sepi marka por kala jandai. Kala jandai kanika por hari pindayo ngau kini ki price hak bagi ni kinong penjat cila ai sepi kalong kebaras ngahun si syabanan si bentam. Ngan pulis biang sepi ya kanika notice bat sasngap bahan nadu kinombar punjong kinong penyaj ngan puli bahan marbab kin tap kun nech tu kinong penyaj dapi kuat ban tiet ya kanika tiket lucky draw to ngina sngap bangan puli biang sepi ya kanika lucky draw kamtam ki price bat kum juru ki nong pen pernya ha katai kesi ka badai khat sau trik Desember arjar apusau ban pelekai ya kanika lucky draw Deka lucky draw balapan yai deka dorbar chnong trau side kli ke jaka lenti trau viewpoint lat maureng soyong mairang root. Ha kata gesengi NPI live telecast da Udon Bosco media harangkat ke giant screen. Ka post dang ya kane ka program kan dei ha ka po baje men step. Kemut ka tarik bandru lane ka tarik ban penkhlai ya kane ka lucky draw kan dei ha ka te ka khatsau tarik Desember aljar posau. Teka door tiket jong kane kalau kidu ka long live pak tingka shi tiket. Iya kane kalau kidu en panilakai ha ka porsi baje janmit. Ki price kilong kumne ka baning kong pinyo da ka bolero pick up brand new. Ada pinyo bai da ka bolero pick up brand new. Rengkat kapisa cilak tingka ka bai cha ka bai umpiang ya pi ki ba job ha ka te ka sngi in Korea kani ka brand new bolero pick up rengkat bat kapisa cilak tingka kabaar pinjo da ka bolero pick up 4x4 model arjar khatnya olani kapisan riulak sanpho hajar tingka kabaar kadai ka bolero pick up kabarim kabarang tip top bah relar pim sim ya kani kaliru pim sim na kapita kai riulak sanpho hajar tingka tika balai pinjo da ka auto kitten standard brand new kabarang temai bah auto kitten bat kapisa hajar kabai punya kabai saya pi kabasau pinjau tak auto kitten brand new bat kapisa san hajar kan ni kaju per tak banding kong per ke brand new bolero pick up bat kapisa cilak tingka kini ki balai bat kabasau artli ki brand new auto kitten angkat kabaisha hajar bat san hajar teka basan pat pinjau pisa cash arlak tingka lan pindah yo kabasano pindah yo kapisa arlak tingka kabandru pinjau cilak tingka kapisa kabanyau sanpho hajar kabapra arpho hajar wow dah ngahun hijrut kane ka lucky draw bal panjai da kane ka chnong trau sai kli ngej plus tu kabanding kong pinjau da ka brand new bolero pick up bat kapisa cilak tingka kabar pinjau da ka bolero pick up kabarang kabalarem kabarang tip top ha arjar kan nyaw ka model dan pinchim ya kan ni pinchim no ada kapisa kais rulak sanpho hajar teka balai bat kabasau kadai ka auto kitten brand new kan ni kin ai bidak kali brand new auto kitten rocak kapisa sanpho hajar ka balai bat sana jar kabasau bat kabasan arlak tingka kaban riu cilak kabanyau sanpho hajar kabapra arpho hajar kini ki price jong kan ni ka lucky draw kabada hit shisha hapo asnong trau side kli lenti trau viewpoint lat maureng soyong mairang road kamot kadai ke skadon kadai ke snong kadon harut serok ba national highway na Shillong Mairang Shanong Ston sha tura pengej pilaya tibaro ya kini ke jaka dan dan pim tibru pilas ngap hangan pulis pi ya kini kin nomor pun jong kini kinong penyaj hak tega si kin don ru saki way ki lucky draw ki ba en pelakai hak tega si ka don ru ka house bumper price lailak tingka cispa tingka tiket sanspa tingka shit ka house bumper kan dei haka south teng jan met bat kiwe pat bakam red te yawan haka si ka don ru shibun gijing pen bernya haka ba en wan ban pen bernya da iba Anthony Jana nang ta imarang ba bat unong ruai kali barbering nang ta ki grup jong ki jelau do tir nang ta unong ruai e ban roy lang sti kini ki ban pen bernya ya pi ki ba ki bawan saki ki bawan simenta haka tegas ni khat sau tarik Desember te wan kam koloi ban tit ya tiket yo la balut bat pen he ru la kabok pen e ru la kabok bat kanusip ya ka jing tip ka bakam ni pila man puni kini nombar skap hai kini nombar mo ngam dei rang mau benar penyaj ya kini te kini ki nang penyaj ki labu e kini ka
nomor jengki ha kan kan notice ngap ha pej bang api bah kmat du sapun ha kini kini nong penyaj lada pikwa ban tit ya kini tiket la kidro pra sau uwei san pra lai not lai sau pra nyau san uwei not san sau kandai pra lai nyau sau san nyau riu ar nyau pun bet ya kini kini nomor jong kini kini nong penyaj lada pidon chunu chak nu kan chnong ru ar pikwa ban cimenta ban tit ya kini tiket la kidro pun bet cheki nang mapin yo ya kane ka lucky draw dan pelang mapin job ya kane ka price ka bahe du hadu ka brand new Bolero pick up yo ban kid jengkit rengkat ka pisa cilak tingka te wow so tenat kisha ban snyo ya kane ka lucky draw ka bahet hapo ka shnong trau te ngej pila sutu baro ya kane cing pentim jongal ada pim so turu pun be hakini kinong panyaj bangala puli ya pi kini kinom ba pun sapun ceki maki kin sapatai kambania ban yang ngaru itang kane khulai shbun ngin sia kan du biang ha ka we pat kasngi ban shai ha lor kane ka lucky draw ka badai ha ka kasngi khap sau 3 Disember ar jara posau khulai shbun